Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mi rasmiyatuga sharaf veri mehman Kurdufri Cityga Mayor Muhammad Atif, Kurdufri Cityga Councilorum mi bodutilladum mati algunmen devi dawatu gabul kurava wadain devi eki rarruga raisun nabu raisun adi councilorum WDC Kurdufri City ga angenunga taragiya masai kura committee ga rais adi memberum Kurdufri City eki muassasata gua verin mi rasmiyata wadain devi emmeha befulum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade algunmen miyadu mi faha kuramundani waravves ufaveri wagute algunmen nimikian dia dauruga terega taraggiga plan ga himanagen foni ummidu take algunmen dekemun dia muhim project ga nimun algunmen mi faha kuramundani engkamo mi fursatuga hasaka mi nimun faha kurumuga mi rasmiyatan algunmen devi dawatu gabul kurava algunmenge mi ufaveri kama mi bodutiledum mati mi muhimmu bazaru hulumuga mi ufaluga bairu devuma mi sarahadduga eki rarruga verin wadagen devvi kami algunmenna adi mi rasmiyata libigenda ituru furihema kame enkam algun hama emme furatama kame gotuga ebe fuluna maruhaba kiyan adi waran hasa shukure dannawa algundu emme furatamas wahakaga mi balalan gastu kurani hasa gotega honiru bazar mi emme furatama feshigen dia gota bazara honiru bazara hospital la gulume bahure emme furatama honiru bazaru nuata mi bazaru ge masake ferigen gospawani eiruga e hospital ufedifa oi sarahadduga kurimatiga hori burutakuga enamas fahun hospital baduvegen diuma guligen e bazar ham hospital a eku mi badalugen dia manzar walun na fenigen dia adi mi bazar itura fulavegen diai e introduction ga se fa kore fada mi dehas avana haruga e datur faturu nizama e gena wono bodu badaluga terei den emme bodu kame gotuga alunna mi faha gawani hospital a eku emme bodu gulume mi bazara asmi wani datur fatura ekukam ingam datur fatura hospital a mi dekanta taragi alunmenna kurevigen gosikama vanya mi bazar was itura taraggi vegen dane kami algun menna fenna wai hagigate adi emme furatama honihiru bazar miharo mi hingamunda tanuga hingam fehi zamana bala leruga hospital ga hidumetta miharo mi hospital ga hidumetta hoduma eiruga daturveri bandaru kurani mikoluga midimaga hedifoi jetiye karya ehisabon miharo mi Kurdufri City mi asoi badalu evas waraka mi nenge wara bavaru kudin miharo ulen enkamo e daturu fatura jeti hedetana bandaru hedetana mi huriha kame bas mi guli lame hifwa kame mi koniru bazaraki adi vetu vedia duwastaka bala iruga honihiru bazaru hagigata burnya mi bazaruga eche vikkam mi wadannani algunmenge mehmanu kari rarruga rayitun e rayitunna rangalu mehmandariye ada kurumu gotunna adi e vikkene rangalu mahole gaim kurumu niyatuga wara gina masaketake vetu edia dostawa kureifa wakan algun hamba fa golla egotum eki honihiru bazaru gotuga eki imarata mi kureifa taragi kurum gotu imaratake kureifa wakam faha kura egotum hasako nuge miharu adi wujuduga nennamas nuge
ei miharuga uturu bandaruga saraduga nuge ada etanum danduwerin atun ecchehi gane vikkene nizame eruga me gaim koregen dia ehen namos emme edeve gotuga ekamwas me kuriya dawote nui adihama ege fahuga me daganduge imara kurawuna adi miharu algun library ge gotuga me beenun korave imarata kiyes migota hasako me market engoto banya me bazaru kuriya gendumuga e bazaru rangalu gotagga kuriya genduma ga visnumuga me kuriya gende huri tantam egotum nimigendia dauruga terega algun mennavas Kurdufuri City Council like Airugoi Council emme fula daira egga emme gina meeting ta me bevuno e project ki me honihiru bazar taraggi kurane gotegga concept genoma kurevuna mashwarataga bevuno me baddalunta kan alwana mafaha kollam benu egoto miyadu algon menna me fenna honihiru bazar concept ki migotuga matin algon menna eiruga kure gendewunu mashwarataga nimu miharu gaim kurifa miwa honihiru bazar mi taraggi kuregen gosfawani migota ham honihiru duwahu taketi vikkuma hasa tanek gotuga ehen duwastaga mi rangalo mazane gotuga beenun kurevene e de beenun was hifene gota adi hasa gotegga daturu faturuga nizama nimidiya sarukaram genes dewafa bodu badala guligen hameikani honihiru duwahu e kurdufuta ziyara kuruma bodu badalen ais honihiru bazar mi sarahadaki komme dukos wara boda beenun kurve tanaka vegen gosfa wa dandiwalegga algun menge visnumaki honihiru doho bazar kuriya gengosfa denhuri dostago rangalu mazanek gotuga beenun kuriya adi hasako daturu verinna faseha mahole daturu verina beenun wa wasiletavas gaim kurevigen watanek gotuga mi kandalun egotuga matin fahanayaka gatunde rumevas etanuga gaim kureifa wa kami algon hama fahakollam beenun wa kame adi hama miya ekko emme karubar kuludu futta balar emme karubar bodu sarahaddaki mi sarahadde bunnaki bunumaki dokan nuwan egotum hasa goti galun menna faha kuraveni ware vehijikama vanya warang avaha mi halakwa mage gotuga honihiru bazara hospital detere magu vefa wani enkamo hasa gotiga esarahadda jamawa fenu rakkatere bumu goto nune fen hindene gote hedumu gotumwas algun men honir bazar design kurumuga terega wara fula dairega mashwara kurevi adi green zone fen hinde gota mi gaim kurefa wa kami algun hama mi fursaduga fa kollam benu wa kame engamo hasa gotega mi visnunta genawmuga wara fula dairega nimidia council ga counciloron e behettevi shauga e behettevi mi project ta e behettevi loibba taka algona hama nimidia dauruga counciloronna waran ha meyavas himine hen e counciloronna waran hasa shukure ada kuran hama miya ekko project design ko implement kurumattaka idari team e kurevve bura masaken algon me fursatuga faha kuran hamaya ekko idari team ekko project implement kurumuga hasagotega councilor rilwan e behettevi shagurikan algon faha ko hasagotega councilor rilwan wara hasa shukure dannawa ade algon me dani Kurdu fushi vefa me wani mi muli sarahadduga rayetun hidimen hoda rahaka egoton algun me midani eki project design kogen kuramum eki program ta kurigendamu migotuga matin algun menna mi kurdu fushi e huriha hidme devene magu gaim kurumattaka egoton algun me mi dauruga teregavas mi gina kantatake kuruma nimmafa ebo huri
ಹಮ ಮಿಯಾಯ್ಕೊಂ ಅಳಗೊಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಮಿಯಹರುವ ತೆರೆಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ವಾಣಿ ಕುಳಿದು ಫುಷಿಗ ಕುಳಿವರು ಕುಳಿಲಾಣೆ ಬೊಡು ಕಾಣಿವಲ್ಲೆ ಬೊಡು ಬಾಜಾರ ಕಾಯಕೊ ಬೊಡು ತಿಲ ದುಮ್ಮತಿ ಬೊಡು ಬಾಜಾರು ನಮುಗ ಬೊಡು ಬಾಜಾರ ಕಾಯಕ್ಕೊಂ ಮೀ ಕುರಿಯ ಗಿಂದಿಯುಮ ನಿಮ್ಮಫ ಮೀ ಬಾಜಾರು ಹಿಂಗ ವಗುತುಗ ಎ ಸರಹದ್ದುತಗ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿವಲ್ ನಮುಗ ಬೊಡು ಕಾಣಿವಲ್ಲೆ ಎಕಿ ಕುಳಿವರುತಕಾಯ ಕುರಿ ದಾಣೆ ಜುಮ್ಲ ಬಾರ ಕುಳಿವರೆ ಹಿಮಿನೆ ಹೆಂ ಮಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿವಲ್ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಮಿಹಾತಣ ರಾಜ್ಯ ತೆರೆಗ ಕುರಿ ಗೆಂದೆವೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಕಾಣಿವಲ್ ಅಳಗುಣ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ದೆಂಗ್ ಅಳಗುಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವ ಅಣಿಕಮಕಿ ಅಳಗುಣಮೆ ಕುಳಿದು ಫ್ರೀ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಸ್ ಆದಿ ದೆಂಗುರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕುಂ ವಸ್ ಮಿಹಾರು ಮಿ ದೋಸ್ಕೊಳ ಎದಣಿ ತರಗಿಗ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆದುಮುಗ ಮಸಕೆ ಕುರಮ ಎಗೊತ್ತು ಹಸುಕ ಅಳಗುಣಮೆ ಕುಳಿದು ಫ್ರೀ ಸಿಟಿಯನ್ ತರಗಿಗ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆದುಮಟ್ಟಕ ಹಿಯಾಲು ಹೋದುಮ ಗಿನ ಬದ್ದಲು ತಕೆ ಅಣ್ಣ ಹಪ್ತ ತೆರೆಗ ಮೀ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊರವಿಗೆ ಮೀ ಕುರಿಯ ದಾಣಿಕಂ ಅಳಗುಣ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಅಳಗುಂಡು ಹಮ ಗುಣೆಲಂ ಬೇಣು ಮಣಿ ಕುರಿಹ ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ವಸ್ ಮೀ ಬದ್ದಲು ತಗುಗ ಫುಳ ದಾಯಿರಾಯಿಗ ಅಳಗುಣ ಮೆನ್ನ ಎಕಿ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಹಿಯಾಲು ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿವುಮಕಿ ಅಳಗುಣ ಮೆ ಮೀ ಕುರ್ದು ಫುಷಿಗೆ ತರಗಿಯ ಆದಿ ಮೀ ಬೊಡು ತಿಲದು ಮತ್ತೀಗ ತರಗಿಯ ಮೀ ಇತರು ವೆಗೆನ್ ದಾಣ ಬೋಳಿಕೆ ಎಗೊತ್ತು ಕುರಿಹ ಬೇಫುಳುಂಗ ಸಿಯಾಲು ಮೀ ಬದ್ದಲು ತಗುವ ಲಿಬೇಣ ಮಗುಂ ಗಿನ ಬೇಫುಳು ಮೀ ಬದ್ದಲು ತಗುವ ಬ್ಯಾರಿವೆ ದೆವುಮಕಿ ಅಳಗುಣ ವರಬೋಡು ಎದುಮೆ ಅದಿ ಹಮ ಮಿಯಾಯ್ಕೊ ದೆಂಗುರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗುಗ ಬೇಫುಳುಂ ವಸ್ ಮೀ ಬದ್ದಲುಂಗ ಬ್ಯಾರಿ ವಾತಿವಿ ಮೀ ಮಗುಂ ಅಳಗುಣ ಮೆ ಎಕ್ಕೊಂ ಗುಳಿಗೆ ಮೀ ಬೊಡು ತಿಲ್ಲದು ಮತೀಗ ತರಗಿಯ ಕುರವೇನ ಕಂದತ್ತಕ ವಿಷ್ಣು ಬಾಟ್ಟವೆಗೆ ಮೀ ತರಗಿಗ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕುಲವಾಲು ಮಸಕೆತ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದುಮಕಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಿಕ್ಕಮುಗ ಅಳುನ ಹಮ ಫಾಹ ಕುರಮಂ ಅಳುನ್ ವಾಹಕಳು ಕುರ್ಕೊಲ್ಲಣ ಅದಿ ಸೆಫಾರ್ ಮೀ ಬದ್ದದಮ ಮೀ ರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆನ್ ದೇವಿ ಕುರಿಹ ಬೇಫುಳುನ ಶುಕುರ ಅದಾ ಕುರ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು